wan shauna pibaro kibashitong bat ibakia jungken. Khubli Pibaro naga donbosco media network ngiwan ra shepi ki Khuborjylla jong katayo balai jong banai Nohprah arhajar arpulai kimat bakong san hekeni katayo baladep kilong nang mi bun ki Samla basbun banong lingdo na kilum khasi jantia da ka jingkemen jaw umat jerup kekeni berukpa jong prar Cyril Paryong da ka jing benut kut no ke 17 annual youth convention ki Samla Catholic Nohprah Bat penlong program penyeso Kariboy Catholic Youth Shillong ha kenam Peit. Bat mentangin pa syagi Khubor bakam benya. Kabalang Catholic hagatan syatay lammi kari India da kajingger ku jong ublay kalanang riuspa na kajingroy bat jingspon mensim ki kun Samla da kabaray kot ban syakri Xi Jinping hakikam syakri yo blay ya kabalang badi kipat ublay da kababam smai ban long lingdo so blay haga khatnyo trik Nohprah Most Reverend Archbishop Victor Lingdo Jelaniam ba Shillong rengkat bat Most Reverend Ferdinand Dekar Bishop ke Jelaniam Jawai kilapin kentang lingdo so blay ya laingut ki kun Samla ha Good Shepherd Parish Lat Rembai East Janta Hills District Kini ki laingut kiling do so blay kilong Reverend Father Shining Star Dekar SDP, Reverend Father Shempang Dekar SDP, but you Reverend Padar Ricky Dekar CMF. Hapding ka jing penmentay ka mas pakot lapen kentang ling do so blay kini ki Samla baslur jong kabalang. Kini ki kpa ki bahayi nga sem bat ki hajar ngot ki pai nget Catholic ki balawan ban sakhi kini ki jing le niam basyongkun kila kemensim da ka jing shetren ya ka jing sbun bat jing eid bekerpang jong ublay ya kabalang badi ki pai nget jong u hakini ki lum khasi jantia haka porno asngi ya ka jing le niam mani ya ka Eucharist bakot bat ya ka jing kerku lapin ya deuling do so ublay bethamai Reverend Father Shining Star Dekar SDP ubalapin kan mal ya ka jing sbun bat jing eid jong Jesus Christ ya ki jat penriu baro Bamen sumar basin senja ya kabalang bakoi jong me Iker patus ngabyangi Bamen pens kema kajinge yau pa bakoi bat kinong yelam balang baro Bamen kerku ya ki ba melacet bat pelong ya ki bakui Iker patus ngabyangi Bamen re ya kini ki ba melacet na kebenta ki kamba kentang Iker patus ngabyangi Koko nam radu blay baki noya ki pop ka percay Tu mabyangi kutroy Koko nam radu blay baki noya ki pop ka percay Snabis neyangi kutroy Koko nam radu blayก็เป็นคำที่ยากที่อยู่กับโบสถ์ที่ยามกับที่กองเล็กโตสบเลยขณะบัดนี้ปานีตัวหามีอุปาเบสกุลกินโยยามีนามีกับจิตสตรานกับจิตจินตีมากับจิตกระทูชนันเตียกับจิตเอ็มจงกีดาวเรสอุทรายจงกีอาเมนกับจิตบุกตีฮัลโหลกิเบชาเป็นกันดัง
Kagikam jong ya Pastoral kaya tu yagi balamba kajing bukti jong sembranu Jisu ki breu ki au pedian yau mensim makuai ila boy yang kebenda makonsan hago lengdosan bat ki lengdo da kajing jar kin bukti halor jong kini ki dikon bat kerpa yau mensim makuai bon hiar halor jong ki Haga Khubor, higi pancho blay, kedua jar hala kemensim, bau blay dia sayo mensim koi, halor jengkini kiban syakin kendang. Higi pajang lay laban syong hijing jar pelajing duai kaba kadangyan kini hijing bukti hijing wan hiar jong mensim koi. Kan hoi risang Kemudian ia kecing terwau pai kebun, yau bagi terwau belai try kenran, dah perkat dah bersujuha, ia kaba pilih, penidai hok, penidai duri lagi bakan yang berkom, bapi pendat, penidai duri lah kecing yang kecing maya kecing penau try. Do penyan ia kecing terwau. Upai bakut, ya kaba pinter wahau play try kerana dapat kat bersuatu hai ya kaba kini. Penyedai dori ladi berkanyang kurung, kaba pendek. Penyedai dori laga cingiem kecik maya kami kena utrai. Do penyang ya kecik terwau upai bakut, ya kaba pinter wahau play try kerana dapat kat bersuatu hai ya kaba kini. Penyedai dori ladi berkanyang kurung, kaba pendek. Penyedai duri laga cingiem kecik maya kami kena utrai. Hai pi pa jong blai kengina keman risa bagi ni kuan ke ti jungi iman ke para jungi kala long kelendo ke pura jong blai kenang roi ka balang kenang yar kai mau blai bat kenang scam ka long rim jong ka balang bagi ni laingut kala long kelendo ke batumai tere thapti pai kin pai kemat jepi ke pa jong blai ye thapti ye ro ye rai risal ngin tem na kaksing kinakra ban raya royo play kakwayar kanila ni kajing ruay ban manta kini ki nang do batumay kin ban heri ke balun kum kadak jong kajing kemen hagini kasni bo play ku badoy ki Kanambar jing ruay saw spa arpo saw ar saw
Kakemi bat ukpa jong padar Cyril Paryong uling dok bertemai balasyak penkentang haga katnyau terik Nohprah nong kasen the Most Reverend Bishop Wilbert Marwen ke Jalan Yam Nongston kila jau umat berup haba kila UI de lagi jong ki keman bo ukun jong ki udem pelup hakajat duan ban shim ye kejing smai kamat kabalang bat ki pat riunget ba ulak loy ban shim ye kejing long lingdo so oblay syirta jing em haba kila penkup de kijan pong lingdo shwabo unkiu syakaduan kida kiyuk bat keti bat kejat de kejing kendek mensim naduk kitelong kidok nut jong ki uling dok bertemai ula senran ya uling dok saat ban penmenta ya kamas pekot na kebenta ke ying kesem ki kur ki kha bat na kebenta ka balang borok ka wei ha kini ke jalan ya kini kamas pekot ke lalong ru ban penpau ya ke jing it bat jing kerku jong blei ya ka balang shnong mauro ka bala pediang ya ka balang Catholic mentalan nyau pesan snem Kiling doa ki parish jong ke Jalan Yam Nongston kila boy syakani ke jinglek niam ke jinglek kemen ya ke platinum jubilee jong ke balang mauro da ke jing shong shit mensim ki pau hajar ngut ki pai runget Catholic bat ki parlok pamding na kini kejukan yam kila snok tilang da ke jing kemen ke bakrau ban rakhi kemen ha kini kesngi ke pelau jong ke jing manie ke marian nong yarap ki kristan kala shlei de ki pai ba ki pelepin internet de ki riam ha ki rong bamla batai shu Hakapor no sngi Reverend Father Cyril Paryong uling dok bertemai ula penyat de kejing reublei ye kejing le niam mani sakramen bala shimenta de ki belien ki pat denget ya Reverend Father Cyril Paryong lakha na kerempe yeng jong kakong Beatrice Paryong bat uba Roland Linkhoi hakasal trik nailar khat khandai spak nai saw shnong mauro West Khasi Hills bala ai baptisma ho ju snem Hilarai kot bat human scam ban penmenta da ke cingru play bat ke cinge ya ke cingim ya ke cingikai bat ke cingle cingkam chong Jesus Christ na ke benda ke burong play bat ke cingkiu irat jong ki pat Kristen ha ke cingim play bat ke cingai bat tham tam ya ke cingkinya Eucharis ya ke sakramen cingmapok cingpen Yesus kat kum ke cingikai pateng jong ke balang ngalarai kot bat ngamon hilarai kot bat himan skan ban imsni bat ban duriat lan bat ni ya gecing duai ban dubyo ya gecing snei blai naga benta ubabon balang ya uba blai hiu lapen khamti hani ngalarai kot bat ngamon hilarai kot bat himan skan ban yasno telilan man la kesni badu kris ulan dorang bagu ubala terwaya ladi kumujing kenya batlem hau blai pa batlem batu bat banten kentang ya ladi hau blai na kebenta ke cinten im ya kun ben riu ngalarai kot bat ngamon uei ulendo kila jukusan ba uei ulendo nangiskan ba kitip uei ulendo Ulendo ni konge udai ubriu kumana mapi udai ubriu ublai la kau briu kabar ulendo udai uta unong yalam ubalasha jir unong yalam ha kaken hun balang ha kabar ublai la jir ban penkampi ya kum ulidar lalu ukli ban penlong ya katnya kakriam kadwai kakirat na kebenta ipacung play ulendo udai uta uba penyasno yangi ikun jong play bagu play ba penyasno yangi Saupai. Ulendo udai uta bala ban penlong ya kaknya kakriam kaduai kakirat kabaterpang na kebenta ipacung play. Udai ulong yasai hapreng jong bril baru play na kebenta ipacung. Udai ulong duai bat udan kabor kabala yok nau blay lingba kene kasi jong ga jingkan kentang yok kabor ban ai jingmak ya kipo
Ublay ba ai cimat anggai maku uyo Khubor ban ai cimat. Nama kumba which is to la kren shai wang ya ki pop jono lama hakene kepertei lama habreng. Bagi ki pop jono ibam sem lama hakene kepertei enom ma habreng. Eulen do udono tri Khubor nadu mentakasi. Ang bau di konsire unsa chim ban salong ulen do jong glei unsa guai na kebanta cumi bat unsa kit bokit rian na kebanta cumi kekilen do baru kita tiba penyasno yangi madu glei badu glei. Kelempong Annual Youth Convention bakat hinyau balai sengi jong ke Samla Catholic Nohprah Parish kalapoi syakabekut hakas sengi blai kat hinyau terik Nohprah. Hakas ngi sedang ubak Vincent H. Pala, MP ke Lok Sabha, ula kenti ke lama jong keseng. Bat ubak Miril Bons Im Emily ke Nohprah, ula penhiar kendau ya ke lama hakas ngi bekut jong ke ni kelempong. Deki sepangut ke Samla Shillong bat kentai ni kilai teli kisap distrik Nohprah Marngar bat Nongkharai, kilawan ban shimenta kini kilai sengi lintir da ke jingshong shit bat jing terang ban tip kham janai la ke balang. Kinongkren hakan ni kelempong kilai ke jing seneng jing krau, bat ki kentin kentu ken pam syiki Samla. Kila kenturu bahakum kini ki por Samla ngi di ban lek kemen da ka jingtip brio tip blai bat dei ru ban klet ne ban jingai no blai la jingai no blai ki kun Samla klempep kin sa syak kring bat syak pengop ha ki rong pong bo bunjat jong ni kesla perthai kila sneng la krawi ki ha ka sngi penwai ki riu rang ba ki bekentup yu ba Miril Bons Im MLA ba balajit rani MDC ba Sunshine Makri rengkat Reverend Father Peter Imli Parish Priest Reverend Father Debasia Vasail SDB, ki sister ki riu khmat kabalang, ki long kemi long kpa, ki lawan ban pencinganya kini ki khun Samla. Itu pilih orang di Rusia, pilih berkembang dan pilih berkia. Jangan pilih dari kalau berapa sih kalau senang itu sama tahun ini kalau sama semua boleh juga kalau juga ada kerana itu sama dan pasang berhadu lebih. Nanti kita juga di kepada berapa kita mengirim di beberapa hari bangkang dan kesaitan pada experience ini omne dan ketinggude omne dan dibilang dan lantai kita mendapat experience kebanggi layar mengenai di Khubor sama bisa members dan serta menjadi sokan itu persegi baru naik namanya tadi musim competition kaseng menjuru harga operation kita berdua menjadi sistem yang dari balas dari Khubor sama kemudian di dalam Malaysia dan tentang Khubor sama recovery dan leadership anjur kami dari Presiden Pak jong sesama Paris di bagian ini yang kam marok atau berjenjang dan dijual jadi orang melalui orang sudah ini setelah kemudian benda di hebat kes berapa balang di Nohprah di Presiden Sekretari Pastoral also dengan dari benda dari Nohprah itu sama perusahaan musim internet jadi itu sama berfang ada juga lain di Khubor pada di Khubor terkata beliau berfang dari pada tahun sudah Isya kita disebut di dalam but madrasah but akhirnya trio dan yang diberai diperangkan dengan syam dengan isi pun di kelas itu. Tadi juga di kelas set mihapkan kemudian jadi pak mihapkan buat perkara. Lagi dipersiapkan pembut pada dia ke Khubor dengan set ke proceedings di Ngarang Roy ke Science and Technology bumi pun kesan mihapkan fikir ya terjadi. Nama kata kalau berbohongsan atau berkata ada bangga ini ya kisinjam kumpi pun sama akmi hati umur dia om kumpi bohongsan mengenai
dibesar masuk. Aswa bagi NIAMI Nohprah kedekat lempung kecil kenduk jong Samla jong ke Paris Nohprah Khuborjylla kecil kenduk ke Kanyo di penbenah kedekat Khubor ya kedekat annual youth convention ke Kanyo jong Samla Nohprah Paris lah penkut kedekat Khubor. Hakash potrik Nohprah arjar arpulai keribhoi Catholic youth Shillong kalau pelongnya ke program penyesok lani ke outreach program hasnang tengam riboi district ke belong ru kum ke program lek kemen Christmas. Layok ban penpuk syuk-syuk ikini ke sengi de ke jingruai ke jingshat ke jingilek kai na ke bentai ki kena ki Samla bat ki kini ki pa bat kini ke lawan ra jing kemen shibun na ke bentai jengki. Lingba ke jingyat Carol kini ke program ke lalong ke bakham syok mensim bat ke lapen klan syuk ke jingi para bril. Hakini ke sengi ke ribhoi Catholic youth Shillong ke layok ru ban penok jingirap da ke mensim ke bekelut syaka balang shnong bat syaki ing kesem ke bedon kam jingirap. Mana bayar? Mana bayar? Kerteng. Justina. You wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of our heart. Happy. Bat dah kini ki Khubor ni lapoi syaka bekut jangkani ke THUP Khubor. Ni ai ke jing kublei pi barok ba pin kot pin klan bat ngi kerpat ipi belada don ki Khubor bajah ha ki parish ni ki shnong jong pi ba pin pa ne pin tip shangi hal teu number badon ha ke screen jong pi kenang mengindang la ban pin mi man ka tayo wi ki Khubor niam ke jelang. Kublei shibon ublei un kerku ipi.